in the first 3 months bantu bebaphutile kuyo-realize ukuthi kune-filling station on the spot ngokuthi ithatha isikhathi kuvulwa after yakhiwe. Kodwa-ke sisachubeka ne-trading sibone bantu bayisupporta nange-service lesiyilethako kuma-customer bayijabulela. Lokunye le ndzawo lebeke kuyo ikahle kakhulu. Labaqhamuka esiteki, labaqhamuka e-airport nalabanye labaqhamuka locally bayasitakala. Ukwatise ukuthi sisiteshi lesisemkhathini nawamanzini nasiteki. Lesiteshi futhi lesivula sikhathi lengitawuthi ma-hours lang 16 esukwini. Sivula nga-6 ekuseni sivale nga-10 ebusuku. Ekuvuleni kwale filling station ngingasho ukuthi cha, nami ngingaba ngingomunye walentsha leyathokoza ngajabula because kuvulwa i-filling station nje ingikhanza ngihledi ngisenda i-application bayasibita siyisha siyinkumbi siyawuthola umcimbi futhi sawuthola umsebenzi.